د مراسیمکê de çil û du xwendekarên derçûyên Bakalorya yên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Komîteya Çavdêriya Penaberan ve li kampa Domîzdû weke faydê tê naskirin ew xwendekar hatine xelatkirin êdî wê li beşên cuda yên zanîngeha Duhokê bixwînin. Yek ji wan xwendekarên keç navê wê Êrîvan Omer e, malbata wê ji heft kesan pêk tê, malbateke ne biçûk e, lê di maleke biçûk de dimînin li kampê, du xwişkên wê xwedan pêdawîstiyên taybet. Di dema xwendinê de çavekî wê li xwişkên wê bûye, çavê din jî li xwendinê bûye. Lê keçeke zîrek e, binêrin. Tevî wan zor û zehmetiyan jî ji sedî 95.8 alîne. 400 xwendekar li kampa Domîzdû hene li Faydê, 85 wan Bakalorya dixwînin. Efkarê min Huner Reşîd raportek amade kir lê temaşa bikin. Serbarodûxê penaberiyê di nava kempa Domîzdû da Êrîvan Omer şiya li pola 12 zanistî konimra 95.8 destxwe bînît. 2 sal ji jiyê wê xandinê çûn bi rêka penaberiyê ve demê ji Rojavayê Kurdistanê hatiye Başûrê Kurdistanê. 2 sal jî wê xwe helal pola 12 da ku konimra xwe bilind kir. Berqî jî hewariyên her du xîşkên xwe yên nivîşkan ra bi zorî şiya bixwînît. ظروف من عالي قالك إنه خوش بوشن كي معلمة دو غرفة أم حفت نفرون دخوش كي من الساخنة وخافصة قالك هاو مع ذلك أجمع استسلام نكرم خوان ناخو بردوام كير ومن كردي قالك يا زحمة وبو من دوري كي من 48 إنابو ترويج بو من كرا بينجي وكرا بور من اعتراض تقديم كير من شو دوري دوي سطي داينا دم عدالي خو بيهلدم او جورا ایریوان اتفاقات خان همی ورانه گهشتیه کریه دو بش به هاری کریا و کنتوره یا خشکو برانوه کو جلو برگن وان تدانه بشه دیجه خواندنای بو کو خونت خول سر داناینه پیشی تاقی کرنا بکد کو او جی پزیشکیا گشتیه لجنه چافدریا پنابران لکمپا دومیزدو ریو رسمک ریک خست به هلکفتا درچونا 42 قطابین پولا 12 آمادهی لکمپا دومیزدو و همی خلات کرند. 42 طلبة نهندكن كامباك وكامبا دوميزدو فايدي تخريج ببن وهرنا زانكوا دهوكي بشوازيا ووري كرن وهرنا كوليجي غوري علامات خو تخريج بوين فجلوما ام بجم راستيجي ايرو روجاكا قشبو روجاكا خوشبو ام اركي خرابون وما او واجبي خوجي برانبري و قطابيين خواكر لگور آمارین فرمی لکمپا دومیزدو نزیکی 400 قطابی لیت خوینن 85 جوانال پولا 12 آماده اینه 52 انزانستی و 33 ویجه ای هون الرشید روداو کمپا دومیزدو